Ryan. Omulungi ali kwa Wai Media chokola cha bei okuba ngo tugobera mwe bali kutuwagira nga mubona mbozi fami ku YouTube kituza mu amani. That's why yakaba kali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nzia videos gira aho ife musidombi kado ngo muri kumbona mbera ya mpewo mbera ya kiyongobero wange eno tibukaire bulungi era nga amawere agaliwo ti malungi, amawere mabi ga amaziga gantisa ga kikangabwa. Mukwano gwe ifo mwana etu betu yambanga yetwalwanira inafuna obuyambi bambi. Ryan yalinga yazimba amaiso gafudumuka gafuluma mukuliya bambi. Ryan yavira omulamu obwensi. Ryan ebikuluma. Ryan check singa kuluma. Check singa kuluma. Maiso gali kuluma. Ryan ebikuluma bida kuona kale mama. Okay mami kale yo ni Ryan ebimuluma akobye mu bida kuona bida kuona yazira ka sente oba bija kuona bitya Ryan bija kuona bitya nguzira ka sente tamami kwenda buyambi kibutisawe nabayenda okuyamba ku mwana oyo webayengola alumirwa ayandi kuyambye ki buyambi kibuli kwenda Pinanze bangemere ku mwana wange oyo baba bonna idwaliro lyonna banambe batwale abenga batasibwa aba mutolamu bamutolemu abenga muzibe ayenga aliwo. Naleta emboozi eno era nga ono yazalibwa nga mulungi nga mulamu ng'abaana abandi nga mama we yatukobera wabula nga wakapitawo nga wiiki ndala ebintu byakyankalana. Mama we kirabira Hajira yajja okubona omwana nga amaiso gatandika kusiiwa, omwana yatandika okulira, then within one day lunakulala bwajja okuwona ku nkyo nga amaiso gavuire mumoni mukimoni oba kisoketi gafumayo kuliya gaboti balubo. Oh my God, gaboti balubo nga gali kuno omusaayi no tukwali ku maboti biki kirabira Hajira ngo mukira yaye na bambi ayenda omwana we kubona n'omwana yali owo obulenzi yenka yajja mu idwaliro ly'Iganga hospital wabula oluveno lw'abasawo okwekebera Ryan baba nange ensonga eno eyenda iza mulago bambali mu kaseera kano kirabira Hajira mama we yali azira kasente mukazi munaku abere mu bitundu ebyebukyaye mu igombere na Kalama Iganga. So kye bakola yagema ko omwana ono Ryan yamwizayo waka ku kyalo ekyebukyaye. So yali eyo yamwa kumageza lwaki ojja mu town notenga kusabiriza sente ofuna oba oli awo akasente ka transport akana kutwala mulago bembali. So ife twamwaganalira nga ali ku street n'omwana nga agemye omwana nga amaiso gafudumuka gali kuliya nga ali kutambira asabiriza amuwe 200 amuwe 10 amuwe 15 era kye twakola nga Wai Media twaje naye waka bambi atukobera ku mboozi y'omwana nga tuli kubona nga oba oli awo obuyambi buno obw'okusabiriza busobola obutamala mangu kufuna sente dimutwala mulago bambali bambi Katonda yayamba oluvanyuma lw'okujja waka nindaga emboozi ye yaliyo bamuza kisabaavu ne batandika okumuyambako nga wenyibaire nga njire nga mbalaga emboozi ya Ryan eyo omuvubuka bamweta Derek omuvubuka bamweta Derek bambi alina charity eyamba naddala abantu nga bano twagabaganidde Derek namukoberaku
Deriki abani mwine bamweta Menya Dan. So Deriki bajayo ebukyayi bawo omukyalo no sente yaje Mulago. Ryan yatandika okwidwa ndaba force ngote kuno obuyambi obundi obwa abantu bamuzakisa abali nga bayamba kuko ku treatment Ryan embe ati yali nungi nga we mwabuna twabakubiranga updates dona Ryan abasawe Mulogo bakola ekisoboka kyona babona nga amaiso bagaizayo mule munda agerayo munda mu socket. Why Media, your best YouTube channel. Yeah. Ryan amaiso agali galifudu mwika kulia abasoba kule kila kyona bagaiza imunde Mulago aye bambi galo bokuterera okubona Ryan bambi muzibe ku myaka gino Ryan yainda okusasira abulamu bwayolekaire tibwangu obwaba muzibe ku myaka emito era bambi tweta tusaba Katonda ayongere okumutaako omukono ogw'amaani ayongere okumutaako ekisa ayongere okumukuma oboolyawo n'okwongera okumugemerera. So bambi tutwali twogerako kuno omukairo ono ng'ali e Mulago tutwasobola kujayo olw'ebizibu ebyaliwo olw'akasente wabula yavire ku Mulago yise ku waka deni oluvainuma abasawo bakoba nti amaiso bali kujja kugasokolamu tibali kujja kugatolamu nga amazo amaiso gano gombi nga gamaze okwirayo ku abasawo bagaizayo munda tigakali kuliya gagaizayo ku mundere mu socket nairayo okuwaka okufollowinga ku nsonga eno kabana yagaana nga Ayan yali atandise okuzaana nga musanufu era kiro kyatuwa isuubi bambi n'akaseko ku matama nti oba oli awo ebitusumbuwa ebyokutuusa ku bulamu obw'abantu bambi Katonda atuyambye. Najja nakola emboozi mwidukira bulungi nabalaga Ryan ng'ali kuzaana ng'amaiso bagaizizaayo ekyembi ekyaliwo nti amaiso abasawo bagaizaayo ayi yali nga afuuse muzibe nga takabona. Ryan yali nga afuuse muzibe nga takabona wabula omuzere kiro kye yayenda yakuba ati afazaali aba muzibe. Mama Ryan kirabira hajira twagana yakati omwana wange afazaali aba muzibe aye nga mulamu abaawo idda kungasa bamuzibe banje abayambye abantu. So twalo anaino niba nange twakati oba afuuka muzibe aye nga ize waka Ryan era Ryan bamusokolamu amaiso bagaizayo munda era waka nga afuuse muzibe nga tabona atambula wamanta ku myaka emito ngenda balaga story wabula badokita baali bakoye mama we nti alina okwira ye Mulago amaiso bagasokolelemu irala bagatolemu kuba gali nga gakali kwamabwa n'infection n'ebirwere nga bijja kulwa era ng'eganasigalamu era ekiro kidda kweyongera akawuka kale kayikaire era kayigafudumuke bakati bajja kugatolamu. So last week nakitegeeraku 2 weeks ago nga amaiso gano bajja bagasokolamu bagatolamu obulumi yali ku bulumi amaiso bajja bagatolamu kyasigala kiwangalala kyerere era omwana bamwiza waka nga batolemu amaiso e Mulago wabula bakoba mama we nti alina okumwizaayo nga ku Easter Monday for review babona embeera oluvannyuma okugatolamu kugasokolamu gali gatya kuba bagasokolamu bagagema bagawa n'omukaire bwati golola nago gana amaiso gabatolamu ga mutawanege mbo bagamuwa ati janago
So Mama Ryan Easter Monday suppose okwirayo for review Mulago babona omwana embeerera etya era nga nakitegeera ku nti Derrick yamuga sente transport okujja Mulago. Ekyembi ekyaliwo nti bajja okumuga transport ya enaku daali nkulu, so omukazi yali azira mmere waka era kiboneka esente damala dajja mu mmere kuba bairamu okumukubira ati ogire Mulago yakati no akasente ka nakakola Isa naguza emmere y'okulya waka. Ono kyakola yafuna sente edindi muzakisa yamuwa bambi yajja finally wabula okutuuka Mulago tutwidi embeera tiyabaire nungi kuba mukazi yatukubako ati omwana abaire nga yalekaire muku okulya nga tali kulya tali kuzaana era obwire obukesisa amawere getufunye mawere gabaire gakikanga bamawere mabi ati Ryan afiire. Ekisinze kutuluma kiri nti Ryan abaire nga obulamu bwe bwakyuka nga waire abaire nga muzibe amaiso gabaire nga gairayo era nga abaire nga yatandika okuzaanazaanako. Last time yenajjayo bambi yali nga ali kuseka nga alaga Isa aseka era nga ako bajja kujja ku isomero twawayangako ko naye nga eby'abaana abato wabula kibino nti Mungu ate wasazeewo Ryan amawire gano tigansanyusiza this morning. Mbaire waka nga ndi kweteekateeka okujja ku mirimu gyange egy'okunoonya emboozi dempereza abantu ku wayiwayi era zira nga ndi muku ebiri kunuma ndina olugga lwange nolunuma muku obe n'abantu nukoba ki olwaida bwide luti so bere lunumaye nga ngezaako okulumanaginga mpola mpola. So mu mbeera eno ey'obulumi bwendimu tuli mu kisiibo pain ekuluma tokozesa ku pain killer because we are not allowed in fasting, we are not allowed to take medicine. So mu mbeera eno mbe ndikubaawo nga ndikweteekateeka nje nkole then Derrick omukobere ayamba Ryan yankubira isimu nawoza nti eriyo ekintu kyali kunkoba amawere gankubye nago kunkobera ati Ryan afiire naye yankobera embeera eyabairewo. So bambi mawere ganako mawere ti malungi ifo tuli mu bino byetukola ebyokuyamba abantu otufuna amawere nga gano nga omuntu omutere mwino effort wamutabuli wantu watawa biki wamutabuli ku mikutu walwanirira. You request people for support abantu bavayo batandika okuyamba then watandika okubona nga watandisa okubaawo okwendawulo
wetufuna amawulire nga gano kabuli kitukosa ino. Nze buli muntu yenamye oba nemutola mu mbeera yabairemu ninjayo ngaakyusa obulamu bukyuse buli kweyagaza, nze mpulira mu laisano. Yes, I don't get money, aye naisano lyange ndi kuyamba ku kitonde kya Katonda oba oli awo with the time Katonda alutisimanga. Nsobola kumutwala ku eddagala lino liiso ki eryasooka okwerayo munda oba gwagerayo mulundi mulala? Irala neryasooka lino eryali kukwe ng'otiitontono eryali liti neryasooka lyairayo mekabiri oluvainuma lino lyona gairangayo nga lino liirayo mpola kuba lyo lyali liweireyo lyona lyona mukiwanga kale lyo lyairangayo katono aye lino ewiiki yaja okwetoloola nga likoze eki liweereiremu nga kusigaye katono. Lino oluvainuma lwa wiiki 2 lyabanga lyona liri kujja erikola ki weriwaayo okuwirayo ewiiki yaja okwetolooleyo 3 nga lyona liweereiremu mukiwanga nga liizeeyo. Nga YY Media tusaasira omukyala Kirabira Hajira ne famire ye lw'okufiirwa ku Ryan mukwano gw'abangi, era tusaba Katonda omwana ono amuwa ekiwummulo ky'emirembe. Era nsaasirako n'emikwano gyayo negimubeereirewo Derek ani mwinyo Menya Dan mukoze omulimu gw'amaani ino, era nga ekibeerewo kibaire nti omwana ono bali kuteekateekana kumutwala mu isomero ly'abaamuzibe atandika okusoma, aye bambi Katonda ate waasazeewo nimwe bayambako okubambi Kirabira Hajira n'obwidandabi ababegalala nife bambi tubasaasire adesemutemu bambi twabebaza olw'okwefuyiza kwako akabeere nga mwefuyiza mu kaseera kano akabeere nga kazibu okuyamba. I always tell you nti okuyamba guba mutima